ibyo wabonye mu itangazo niko biri, igitero twaragikoze cyarabaye, ndetse ingabo za FPR rwose tukaba tunakishimira uburyo cyagenze ku itariki 23 z'ukwa gatanu 2021 tukaba twarakigabye rero mu murenge wa Bweyeye n'ubundi mu karere ka Rusizi nkuko wabibonye mu itangazo. Mukishimira ko igitero cyagenze neza mu gihe ingabo z'u Rwanda zivuga ko zabishemo babiri mbere yuko musubira aho mwari mwaturutse. Biriya ni ibinyoma bisanzweho, basanzwe babeshya kuko nta na kimwe bajya bemera. Twebwe rero kuvuga ngo batwishemo abantu babiri, biriya ni ibinyoma. Bariya bose bo wabonye ndetse n'ibyo bagiye bavuga byose biriya nta nabo tuzi muri twebwe bariya ahubwo ni abantu babo. Urazi ko 2015 habayeho imigumuko mu Burundi, habaho kudeta ipfubye icyitwa Red Tabara, umutwe ushyigikiwe na leta y'u Rwanda, ufatamo insoresore ari nabo ubungubu nabo duhora duhanganye nabo bose baravanganye. Bariya rero wabonye ahubwo ni bamwe mu bo twishe babatahariye turabatesha, hanyuma bahitamo kubitirira twebwe nta muntu wari twatakarije n'umwe. Ariko umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda arabyemeza kandi iyo mibiri yaragaragajwe. Ntabwo iriya mibiri ntabwo ari yacu, unyumve neza, kuko natwe ubungubu tukubwiye ngo intumbi zabo turi nazo tukazikwereka nabwo wahitumenya ukuri. Biriya n'ubushize ku gitero cyabaye umwaka ushize ku itariki 27 z'ukwezi kwa 8 ahitwa ku Imbogo mu murenge wa Ruheru. Ahangaha naho baragiye bareba abantu babo twishe baguye mu kibuga, baba ari bo bitirira ko ari abantu bacu. Ibi rero ni ibintu bisanzwe kuko tuzi neza ko abo turwana nabo baravangavanze nabo muri Red Tabara. Biriya ntaho bihuriye rwose. Reka twoye kuvuga ibya kera tuvuge ibya vuba by'igitero cyagabwe ejo bundi. Ingabo z'u Rwanda zivuga yuko zafashe ibikoresho byinshi bya gisirikare ndetse birimo n'imyenda ya gisirikare y'ingabo z'u Burundi aho ngo mwari mwaturutse. Ibyo ni umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ubivuga. Ivyo ni bivugwa na leta y'u Rwanda ariko siko biri, kuko twebwe ntabwo tubi Burundi. Twebwe keretse niba Nyamagabe yarimutse kabiri Burundi, twebwe turi Nyamagabe tukabarizwa Nyaruguru, tukabarizwa mu karere ka Rusizi. Iyo Bweyeye wumva nayo tuyirimo, ni naho twarwaniye. Twebwe ntabwo tugi Burundi, ntacyo tujya gushaka yo sigakondo yacu. Ikindi, iriya myambaro bavuga ni imyambaro yatakaye kera y'abarundi yatwawe na Red Tabara yahungiraga mu Rwanda. Ibyo rero iyo bamaze gutakaza abantu nka kuriya bahita babambika imyenda bagafotora. Ibyo ngibyo twebwe ntabwo rwose ya banavugaga ibyo ngibyo nibura ari ubwa mbere tubiciye Bweyeye cyangwa se ibitero twagiye tugaba ari bwo bwa mbere babonye. Kuki se bavuze kiri ahubwo kuki batavuga ibitero byose twagiye tubagabaho nk'umbe kurondoreye wakumirwa? Oya, reka kubirondora tuvuge iby'igitero cyo mu Bweyeye. Bo berekanye imbunda zafashwe, abantu bapfuye. Mwebwe hari umusirikare mwishe, hari imbunda mwafashe, hari umwenda mufite. Twebwe wenda babashije kuvuga kuri kiriya gitero kimwe, ariko uwo munsi twagabye ibitero bibiri icyarimwe. Icyo mubwira cyo nuko hari aberekanye ngimyambaro bakerekana n'abaguye hariya. Iriya myambaro barayifite n'ubundi bo basanzwe bayifite, yambarwa na Red Tabara yabo basanzwe bayifite. Twebwe rero nkaho twagabye wenda ibitero kuri uwo munsi, twagabye igitero mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata mu kagari ka Ruhinga ahitwa Inyanzare muri iyo misozi. Icyo gitero cyaguyemo abasirikare b'u Rwanda 6 hakomereka abandi 2. Tuhakura imbunda, tuhakura n'imyenda ya gisirikare, byose twarabizanye. Hanyuma tugaba n'ikindi gitero mu murenge wa Bweyeye mu karere ka Rusizi. Ahangaha ni ahitwa Nyamuzi, ni santere ya Bweyeye. Twakuye imyenda, tuhakura imbunda, ndetse tuhakura n'iradiyo yabo yitumanaho yitwa Tadilani RT 71S nomero 2055. Iyi ngiyi yakorewe mu gihugu cya Israel. Byose turabifite, aho twanahatsinze ingabo zabo 15 hanakomereka benshi. Ariko si yo menyago kuki mutayerekana, kuki abo bantu mwishe batagaragara? Ariko twebwe dukurikiza amategeko agenga uburenganzira bwa muntu. Birabujijwe mu mategeko mpuzamahanga, ntabwo ibyo bintu byo mu mategeko mpuzamahanga. Wenda nk'ikindi nakubwira nuko nk'iyi radio twayambuye umukomanda wabo wari uraho ngaho nawe wahaguye. Iyi radio twarayimwambuye, tumusangana n'abandi 3 bari bamuherekeje n'abita ama escort bari baraho ngaho.
abo bose kuki batabavuga bakajya kuvuga ibinyoma ni ukugira ngo bakingirize abanyarwanda gafuka mu maso. Uwo mukomanda yitwa nde? Ntabwo twabashije kumenya amazina ye, gusa twumvise abenshi bagenda bamutazira Kazungu. Ariko kuki mwagabye iki gitero mu gihe i Kigali habera urubanza rw'abantu bitirwa kuba baragabye ibitero i Nyabimata hakicwa abantu bavuga ko bari muri uwo mutwe wanyu wa FLN, hakaba kandi haburanishwa na Paul Rusesabagina waruhagarariye iyo mpuzamashyaka ya MRCD kandi anayobora uwo mutwe wanyu wa FLN, kubera iki? Wenda mbere yuko ngira icyo mbivugaho, reka maze nkubwire ko twebwe tutaba mu mpuzamashyaka ya MRCD. Twe ntabwo tubamo. None muba muki? Twebwe ni ishyaka ryacu CNRD ubwiyunge, ari naryo rifite umutwe w'ingabo wa FLN Ntarumikwa. CNRD ubwiyunge iyoborwa n'umudamu witwa Umubyeyi Francine. Rusesabagina we na MRCD ye ntabwo twebwe tukibarizwa muri MRCD. Twayibayemo mbere hanyuma tuza kuvamo umwaka ushize. Magingo aya ntaho mugihuriye na Paul Rusesabagina? Aho duhuriye na Rusesabagina, nongere mbisubiremo, ntaho duhuriye na Rusesabagina. Lieutenant Irambona Steven Tambura, umuvugizi wa FLN, ndagushimiye cyane kubw'akakanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Nanjye ndagushimiye cyane bwana Venuste Nshimirimana. Igihe cyose mwadukenera rero n'ubundi turahari, imiryango irafunguye. Hakomeje kumvikana imitingito mu mujyi wa Goma no mu karere ka Nyiragongo, abantu barenga 250 bahungiye mu Rwanda kubera ubwoba igihe ikirunga Nyiragongo cyarukaga kikica bagera kuri 15, abandi bagera ku bihumbi 10 bahungiye mu karere ka Rubavu mu Rwanda, abandi bakarara hanze kubera ubwoba. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa mbere yohereje abaminisitiri barindwi mu mujyi wa Goma kugira ngo barebe uko abaturage bavanywe mu byabo bafashwa, bari barahunze batangiye gusubira mu byabo, ariko bugarijwe n'ibura ry'amazi n'amashanyarazi mu duce tumwe na tumwe tumujyi wa Goma ndetse no mu karere ka Nyiragongo. Ibiciro ku masoko nabyo biriyongera. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi ry'Amerika uri Goma, Darius Aliasanka. Mu mujyi wa Goma usibye amashuri akazi karakorwa uko bisanzwe. Ikibazo kinini ni ikimitingito ikomeje kumvikana. Jeruzo Olive ni umucuruzi mu isoko rikuru rya Goma. Antuka situation ko critique sana tukuvisha. Hakigenda twaje gusa mu isoko kubera ko ntabwo twakwirirwa mu rugo, natwe biracyadukomereye, abantu baracyatinya kubera yuko kugeza ubu ntabwo twari twamenya ibyo twakora kubera imitingito. Radio nta kinyari yavuga, ubu turi ubwoba, abakiriya bacu nibo bari kuza, nibo twabonye uyu munsi. Akazi kakozwe neza ariko nta kigenda. Batu balitoka bakukula ile tu kidogo kidogo. Mu gace ka Buhene naho abagarutse bamwe muri bo bari kuryama hanze, mu gihe abandi ku baturanyi bategereje ko leta yabafasha. Jean de Dieu Mungwana ni umwe mu bahagarariye societe civile mu gace ka Goma. Turi kurara ku baturanyi biri kugenda buhoro buhoro, ariko turacyatinya imitingito muri rusange mu karere kacu ka Nyiragongo. Usibye ubwoba, ibintu birasangaho bigenda neza, ariko turi kurindira imisaada kuri leta. Naho mu karere ka Kibati ku birometero 5 na Munigi, hafi mu birometero 9 uvuye mu mujyi wa Goma, abaturage bamanutse fo bagana Goma n'ahandi bafite ikibazo cyo kugaruka bitewe nuko umuhanda uturuka Igoma ukagana Rucuru wakisemo kabiri ku wa gatandatu nijoro. David Babo yari Goma kandi atuye Rucuru. Hatujue tutaishi namna gani huko, makazi zetu zote ntabwo tuzi ubuzima tuzagirana kubera akazi dukora ni hagati ya Rucuru n'Igoma. Zirafunzwe, nta kuntu twakongera kubona ibyo tugurisha, kandi nako kazi niko gatuma turihira abana amashuri, bakarya, bakambara n'ibindi. Kubera ako kazi leta ikore uko ishoboye kose, iyo nzira bayifungura, turebe ko twakomeza akazi kacu natwe tukagira ubuzima bwiza n'abandi. Natone gisi ya kulipia tena watoto masomo. Abanyemunigi n'abandi bakozweho n'iruka rya Nyiragongo bamaze kubura icyizere, bakeneye ko guverinoma yabafasha
Perezida Felix Tshisekedi yohereje abaminisitiri barindwi harimo bamwe bavuka mu ntara ya Kivu ya ruguru kugira ngo bafashe mu kubarura ibintu byangiritse n'ibyaba bikenewe mu kugoboka abaturage. Banda Jean-Jacques ni ministre w'ubuzima uyoboye izo ntumwa za guverinoma. Nous avons eu des échanges avec le gouvernorat, avec l'OVG et également la protection civile. L'état de besoin est établi. Nous sommes là en appui des autorités de la province pour donner et trouver des solutions. Raison pour laquelle nous sommes venus ici sur le terrain pour observer l'état de la situation. C'est dommage, catastrophique, mais la volonté est certaine. Nous allons trouver des solutions très rapides. Le ministre sectoriel également à ce sujet est saisi. En tout cas, l'initiative locale également sont perçues pour que la route soit légale. Vous pouvez compter sur l'autorité provinciale également sur l'appui du gouvernement. C'est un message de réconfort parce qu'on ne peut pas accepter chaque fois que des catastrophes pareilles arrivent, mais surtout nous profitons de l'occasion pour féliciter tous les acteurs, donc les autorités provinciales et ceux de l'alerte et de l'appui. Nous sommes là, nous allons continuer à œuvrer pour que ce problème ne revienne. Kugeza ubu guverinoma y'intara ya Kivu iramenyesha ko hari abantu barenga 10 bamaze gupfa, amazu, amashuri n'ibindi bintu bitabarurwa byangiritse. Ikirunga cya Nyiragongo byeruka kuruka mu mwaka w'2022. Ali Asanka Darius, Ijwi ry'Amerika. Dusubire mu Rwanda, abaturage baravuga ko babangamiwe cyane n'izamuka ry'ibiciro cyane cyane ibyo bifashisha umunsi ku munsi nk'ibiribwa ndetse n'igisuku. Abakora ubucuruzi buciriritse barasaba leta kubagoboka batarafunga. Inkuru ya Asumta Kaboyi. Hashize iminsi humvikana ku masoko hirya no hino mu gihugu izamuka ry'ibiciro mu buryo butari bumenyerewe. Ibyatunguye benshi ni uburyo amavuta yo guteka bita ubuto ari mu bwoko bwakorwa mu bihwagari litiro yavuye ku mafaranga 800 igira ku mafaranga 3000. Umuti w'isabune uva ku mafaranga 500 ugera kuri 700. Umugati uva ku mafaranga 500 ugera kuri 600. Abaturage bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bakemeza ko mu gihe nta cyakorwa n'inzara yabaheza mu buriri. Ibintu byose biragoye, urajya guhaha ukabura icyo ufata ukabona ibintu n'amafaranga ufite. Ubu nimba wajyanaga amafaranga 5,000 wajyanaga amafaranga 5,000 ukayazana wahashya umuceri, ugahaha isabune, ugahaha amavuta, ugahaha, ariko singiye kukubeshya amafaranga 5,000 urajyanaga hana n'igihumbi nkuko waba ari igihumbi wajyanye. Hari n'igihe wisaka ukagira ngo barayakwibye, ntabwo bahaga, ukabona nyine ni ukugira ngo ubereke ko bariye, ariko niba bari nimba ufite nk'icyo gihumbi ukaza uzi kuri bugicaguremo ukagura nk'ubuto ugahagera ugasanga ubuto bwarapanze, ugasanga ikintu cyose cyarapanze, ugasanga cya gihumbi nta kintu kikumariye. Ni uriye nyine ni kwa gufunga igifu kugira ngo utagira ikibazo, nta muntu ugihaga. Hari n'abagera mu kazi kakabananira bitewe nuko ingufu bakoresheje n'ibyo bariye ntago bihwanye. Natumye umwana isabune, umwana nta gusora ngo ni 800. Ese kukibura isabune ngo ujye umuntu azakora umugizi wa 500 ugure mu isabune ya 800 ubwo urumva uzatunga umuryango. Ibibazo abaguzi bafite babisangiye n'abacuruzi. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika bakorera mu Busanza mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali basobanuye ko uburyo barimo gucuruza muri ibi bihe bibateranya n'abaguzi bibwira ko aribo bazamuye ibiciro. Ubucuruzi nyine nta kiri kugenda, turangura duhenzwe, abakiriya ntibaboneke, n'umuturage uje guhaha wamubwira ibiciro ko asanze biri hejuru nawe akabona yanze guhaha, none nibyo turangura bikaduhera kuri ko ibiciro byagiye hejuru. Wagura umuntu ngo isabune ni 700 akabona ko ibyo bintu bidashoboka, akabona ko ari ubujura bw'abacuruzi. Kugira ngo nawe urabibona ko n'ubundi naho hari ibikarito gusa bimanitse kandi imbere harimo ibintu. Faranga yarabuze, nirirwa yicaye, uza akaza baza akanusu, ikiro, waguraga ibiro 5 akagura wenda nk'ikiro kimwe kubera ko avuga ko nta kazi bafite. Ubwo turangura biduhenze, ntabwo tuzi impamvu, ntabwo tuzantu bituruka. Umufuka w'ibiro 50 y'ibirayi ukaba wabicuza wenda nk'iminsi 4 cyangwa 5. Nk'ubisabune urebye ahantu igeze kuyikata kugira ngo uzakuremo amafaranga yiguze kugira ngo uzakwaruzemo ubona ari ikibazo. Ufite udufaranga dukeya kugira ngo uzane icyo ucuruza ni ikibazo. Natwe twibaza ahantu bituruka bikatuyobera.
kwiyongera. Leta isobanura ko ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ku masoko kizwi, gusa Minisiteri ishinzwe ubucuruzi mu Rwanda igaragaza ko icyorezo cya COVID n'izamuka ry'igiciro cy'ubwikorezi kiza nk'intandaro yo kwiyongera kw'ibicuruzwa bitandukanye ku isoko ryo mu Rwanda. Minisitiri w'ubucuruzi mu Rwanda Habyarimana Beata yaravugiye kuri televiziyo y'igihugu ko leta yatangiye kugira ibyo yigomwa kugira ngo abacuruzi ndetse n'abaguzi boroherwe. Leta yahisemo kwigomwa bijyanye n'ibiciro bya mazutu kugira ngo ndetse n'ibyo bikoresho baje kuboneka cyangwa se ibicuruzwa byabonetse bibashe gushyikirizwa hirya no hino mu gihugu bidahungabanyijwe n'igiciro cya lisansi cyangwa icya mazutu. Nabyo ni ibintu kugira ngo bibashe kuba byatuza mu biciro bihari. Ku byerekeye n'amavuta amenshi hari twatumizaga menshi yo mu Misiri, ariko nabwo twahisemo nka leta kuba hari imisoro twaba dusubitseho kugira ngo bihe umwanya abacuruzi gushaka ndetse n'andi masoko hirya no hino y'amavuta, kandi bitume natwe inganda zose mu gihugu zibasha kwiyegeranya.